Uzzinājiet? No prieka. Es uztilu уже начинаю. Labi, es sākšu latviski tomēr. Neizdosies krieviski labi runāt. Esam atbraukušas no Aknīstas draudzes. Šodien 3 māsas. Pie jums bija doma, ka atbrauksim vairāk, bet dažādi apstākļi. Es nevarēju atbraukt, kad bija pārējās. Bet laimīgi esam šeit. Un tātad ir aicinājums pateikt jums vārdus no Dieva. Un man ir doti vairāki panti no Dieva un tālāk, lai jau svētais gars vada, ja, ko jau viņš vēlas pateikt šajā brīdī. Bet pirmkārt, paldies Tev, kungs, ka Tu esi devis šo iespēju šeit būt un ka Tu esi mums dāvinājis šo sadraudzību visiem kopā. Un es ticu, Dievs, ka Tev ir šodien ko teikt mums stiprināt un vadīt. Un ne tikai caur šiem vārdiem, bet arī caur visiem tiem, kas šodien tiks pateikts. Es Tevi slavēju un Tev pateicos, ka Tu esi svēts, kungs. Un Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Slavu būs un pateicība Tev. Āmen. 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 Pantus jums no Iesejas. Es padalīšos ar jums ar vairākiem pantiem. Un kā es varu teikt, kad parasti mums, tad, kad atbrauc mācītājs pie mums uz Aknīsti, protams, mums ir liels sprediķis. Jā, mēs saņemam šo svētīgo vārdu no Dieva caur mūsu mācītāju Konstantīnu, bet, es nevarētu teikt, ka esmu mācītājs, bet es skaidroju vārdu, un es pārunāju, varētu teikt, pantus no Bībeles parasti, un tādā veidā notiek šī kalpošana. Bet ir lietas, protams, arī manā dzīvē, un tad kā jau parasti ir tā, kā jau Dievs parasti mūs vada. Un ir dažādas arī situācijas un, varētu teikt, tie periodi varbūt mūsu dzīvē, tā varētu teikt. Un ja tev šajā brīdī liekas, ka varbūt tu esi tālu no Dieva, un Dievs tevi nelieto, un citus lieto, bet tevi nezinu, kāpēc nelieto. Tad Dievs saka Iesejas 41. nodaļā, 9. pantā, bet tas ir tā. Tas nav viss pants, bet tas ir 2. daļa. Tu esi mans kalps. Es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Un bieži vien, es domāju, ka mums tas ir svarīgi dzirdēt, ka kungs ir ar mums un ka viņš nav mūs atmetis. Un 10. pants, visiem pazīstamais pants, es domāju, daudzas reizes dzīvē esiet šo pantu lasījuši, un šis pants ir īpašs manā dzīvē, jo man bija ļoti smags periods, kad es biju pēc smagas operācijas, un mani ļoti sātans tajā laikā biedēja tieši pēc operācijas tajā naktī. Un paldies kungam, ka man bija šis vārds, ja pie kura toreiz turēties. Un šis vārds tika neskaitāmas reizes atkārtots, ja to es darīju visu nakti. Un sagaidīju laimīgi to nākošo rītu.
Bet šis vārds ir tik visietverošs un atbalstošs, ka šis vārds noteikti der jebkurā situācijā smagā, ja, kad mums ir jāiziet cauri kaut kādiem pārbaudījumiem. Tad kungs saka, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu, es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Tas ir viens, kad Dievs mūs uztur un ir blakus. Un šajā saistībā ar to pašu, ja, tad man ļoti arī uzrunā Filipiešiem 4:19 vārds, kas saka, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību vai tavu vajadzību, un šajā arī manu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Un es nezinu, kā iet jums, bet manā dzīvē ir tā, kad ir brīži, kad, protams, kad man tajā brīdī, kad to vajadzētu atcerēties, ja, kad nāk kaut kādi lieli pārbaudījumi, vai varbūt pat ne tik lieli, bet es aizmirstu, ja, kad man ir jāatverās, protams, pie Dieva pirmkārt, jālūdz Jēzus palīgā, bet nevis uztraukumā, ja, jāsāk pakļauties tam uztraukumam, ja, kas pārņem. Bet Dieva vārds ir tik brīnišķīgs un atgādina, un paiet kāds laiks, un tad es saprotu, ka atceros, ja tomēr. Kaut arī biežāk un biežāk, protams, es atceros ātrāk jau nekā agrāk, ja, bet kad ir jāatverās pie Dieva un ka viņš tiešām dos mums to risinājumu jau kurā situācijā. Un mēs esam salīdzināti kā tādas avis, ja, arī daudzos rakstu vietās Bībelē, un Dievs saka Ehezķēla 34. nodaļā, 12. pantā, kā gans rūpējas par savu ganāmo kungu, tiklīdz kā dažas no viņu gavīm atšķīrušās no pārējā bara, tā es rūpēšos par savām avīm un centīšos dabūt tās atpakaļ no visām tām vietām, kur tās bija izklīdinātas, apmākušās un tumšās dienās. Lūk, te ir cerība, ja? Kad ir visādi, kā jūs teicu pašā sākumā, situācijas dzīvē, un kad mēs sākam jau domāt, ka, varbūt neesam cienīgi, ja, kalpot Dievam vai saukties Dieva bērni, bet Dievs saka, ka viņš neatmet ar roku tevi, ja, un viņš ir gatavs tevi meklēt atkal un saukt tevi atkal mājās. Un nākošajā pantā ir teikts, jūs esat manas avis, manu ganību avis, jūs cilvēki, un es esmu jūsu Dievs. Tā saka Dievs tas kungs. Tad vēl ir viena lieta, par ko es vēlos padalīties, arī visiem ļoti skaidru un zināmu. Tās ir lietas mūsu dzīvē, par ko mēs kurnam, kā saka, Dieva vārds, kā pasaka, nekurniet. Jā, mēs kurnam par daudzām lietām mūsu dzīvēs un bieži vien esam neapmierināti. Jā. Tā, un Dievs saka, ja, ka, tas ir Mateja evaņģēlijā, 6. nodaļā, arī ļoti zināma rakstu vieta. No 6. nodaļa, es nelasīšu visu, bet no 27. panta kungs saka, kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olikti? Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācēties no puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā, nav tā bijis apģērbts kā viena no tām.
Ja tad Dievs zāle laukā, kas šodien stāv un rīt tiek ievesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgie? Tāpēc jūs nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzinieties par priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Un kā mēs zinām, ka te neiet runa tikai par ēšanu un dzeršanu, bet par visām mūsu citām vajadzībām dzīvē. Un iespējams, ka kādam no jums, ja ir problēmas, varbūt finansiālas problēmas vai problēmas ar darbu, ja, tad Dievs uzrunā, kad rūpēsies viņš par mums. Un kāpēc manā dzīvē šis pants ir svarīgs, jo kad par to es sāku aizdomāties tad, kad mums darbā sākās runas par to, ka mums būs reorganizācija, ja, darbā. Un kā jau mēs cilvēki, jā, mēs atkal sākam jau uztraukties un domāt, vai mēs varēsim tikt galā, jā, ar savām finansiālajām lietām, varēsim, protams, arī vai mums būs ko pašiem un arī mūsu tuviniekiem ēst, vai mums būs naudas pietiekoši. Un tad Dievs atgādina, ja, kad vispirms mums jārūpējas par debesu valstību, un tad pārējās lietas brīnumainā veidā Dievs mums piemetīs un rūpēsies par mums. Tas varbūt arī būtu viss, ko es vēlējos šodien pateikt. Āmen. Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, за то, что нас благословил, потому что нас любишь, потому что там, где двое и трое во имя Твое, Ты посреди нас. Ты среди нас, Иисус. Я приветствую Тебя, Господь. Я приветствую Тебя, Господь. Ты среди нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты пришел навестить нас. Ты так нас навещаешь, и сегодня Ты пришел навестить нас. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за это. И слава Тебе во веки веков. Во имя Христа. Аминь. Да. Может, микрофоном будешь? Не. Ну, смотрите, чтобы люди Плохо слышно по этому микрофону. Там еще один микрофон. Не надо? Тогда сначала я вам прочитаю. Это Евангелие от Иоанна. No sākuma es jums izlasīšu, tā ir evaņģēlija no Jāņa. Первая глава. 1. nodaļa, И 8-9 стих. 8.9. pants. Он не был свет, Viņš nebija gaisma, но был послан, чтобы свидетельствовать о bet свете. viņš bija sūtīts, lai liecinātu par gaismu. Был свет истины, Viņš bija gaisma, patiesības gaisma, который просвещает всякого человека, kad apgaismo katru cilvēku, приходящего в мир. Приходящего в мир. kas nāk ticībā. Тут сказано, что Иоанн, когда был на земле, он свидетельствовал о Иисусе Христе. Tātad te ir teikts, kad Jānis bija uz zemes, viņš nāca, lai liecinātu par Jēzu Kristu. Иоанн имел свет, Jānim bija gaisma, но он не был самим светом. bet viņš nebija pats У gaisma. него был свет, чтобы свидетельствовать о свете. Bet viņam bija gaisma, lai viņš varētu liecināt Потому par что о нем gaismu. сказано, что он светильник. Jo par viņu teikts, ka viņš ir lukturis. Если он светильник, то значит он должен быть свет. Tātad, ja viņš ir lukturis, tad viņam ir jābūt par Но gaismu. Иисус Христос есть сам свет. Bet Jēzus Kristus pats ir gaisma. То есть свет пришел во плоти. Tātad gaisma nāca miesā. Значит, Бог родил христиан, так и Tātad свет, Dievs dzemdināja kristiešus, чтобы они были бы светом. lai viņi būtu par gaismu. Смотрите, что пишет Иоанн. Вот так.
Если, так, это первое послание Иоанна, Tas ir pirmā vēstulē, Jāņa vēstule, первая глава, 1. nodaļa 7 стих. un 7. pants. Если мы ходим во свете, Ja mēs staigājam gaismā, подобно как Он во свете, tad mēs tam līdzīgi kā viņš то gaismā. имеем общение друг с другом. Un mums ir saistība viens ar И otru. кровь Иисуса Христа, Un Jēzus Kristus asinis, Сына Его, viņa dēla, очищает нас от всякого греха. attīra mūs no katra grēka. Здесь получается, что кровь не всегда очищает. Un te sanāk, ka asinis nevienmēr attīra. Чтобы кровь Иисуса совершала свою работу, Lai Jēzus Kristus asinis darītu savu darbu, нам надо ходить во свете. mums ir jāstaigā gaismā. Если Иисус Христос есть свет, Tātad, ja Jēzus Kristus ir gaisma, значит ходить во свете, tātad staigāt gaismā, жить жизнью Иисуса Христа. dzīvot Jēzus Kristus dzīvi. Это не тогда, когда приветствуем друг друга, Tas nav tā, ka mēs tur а sveicinām, когда наши сердца приветствуют друг друга. bet tad, kad mūsu sirdis sveicina viens otru. Потому что, когда мы любим, мы не грешим. Tātad, tad, kad mēs mīlam, mēs negrēkojam. Если мы, когда любим, не грешим, значит мы во свете. Tātad, ja mēs mīlam un negrēkojam, tātad mēs dzīvojam gaismā. Мы не можем не грешить, если Иисус Христос не есть наша жизнь. Mēs nevaram negrēkot, ja mūsu dzīve nav Jēzus Kristus. Потому, когда мы живем этой жизнью, Un tā kā mēs dzīvojam to dzīvi, мы любим друг друга. tātad mēs tad mīlam Jēzu. Потому что нету человека, так сказать, Un tā var teikt, nav cilvēka, у кого-то не были проблемы с людьми. kuriem nebūtu kaut kādas problēmas ar cilvēkiem. Понимаете? Вот. Потому что дьявол делает все, чтобы люди были разделены между собой. Un sāpums dara savu darbu, lai cilvēki būtu savā starpā dalīti. Это не то соединение, когда человек пожимает руку, Tā nav tā savienošanās, kur cilvēks viens otram paspiež roku, и с виду кажется, это очень хороший христианин. un no ārpuses tas izskatās, ka ļoti labs У него kristietis, улыбка большая, un все. viņam ir ļoti plats У smaids. меня был такой случай. Man bija tāds atgadījums. Я разговаривал с этим человеком. Es sarunājos ar vienu cilvēku, Он так про любовь говорил, слушайте, un viņš tā runāja par mīlestību, что я подумал, Господи, как я далеко от него, понимаете. un es nodomāju sevi, āprāt, cik es esmu tāls no viņa. У меня был еще, так сказать, молодой служитель. Es tajā laikā vēl biju jauns kalpotājs, Еще не было этих познаний у меня. un nebija man vēl šīs zināšanas. И потом этот человек, значит, такие вещи вытворяет, Un pēc tam tas cilvēks darīja tādas lietas, что я удивился, ka es nobrīnījos. понимаете. И я тогда начал понимать, Un tad es sāku saprast. чем человек больше говорит о других, как он любящий, Un tad es sapratu to, jo vairāks cilvēks runā par sevi, ka viņš ir mīlošs, и всем это говорит, un visiem to stāstā, на проверку получается, bet pārbaudījumu laikā sanāk, что ее на самом деле у него нет. ka patiesībā tas viņam nemaz nav. Потому что если человек не может сдержаться против того, когда другой ему сказал не то, что он хочет слышать, Ja cilvēks nevar noturēties pret to, ko cilvēks grib dzirdēt, понимаете, то откуда может быть любовь? no kurienes tad būs šī mīlestība? Первое, что мы научаемся, это взаимоотношения. Pirmais, ko mēs iemācāmies, tās ir savstarpējās И attiecības. взаимоотношения получаются такие, что у тебя попадаются люди, Un tev šīs attiecības sanāk tā, ka tu satiec cilvēkus, которые делают тебе больно, kas dara tev sāpīgi, тебя отвергают, с тебя un tevi смеются. atgrūž un par tevi smējas. И Бог тогда исправляет твои отношения. Un tad Dievs izlabo tavas attiecības. У меня было, что когда мне сделали больно, Man bija tā, ka man izdarīja sāpīgi, я молился Богу. un es lūdzos Dievam. Я хотел, чтобы Бог наказал этих людей, понимаете? Un es tajā laikā gribēju, lai Dievs soda šos Потому что cilvēkus. очень больно. Jo tas bija ļoti Я sāpīgi. очень доверился этим людям, Un es ļoti uzticējos šiem и они cilvēkiem. сделали очень больно. Bet viņi man izdarīja ļoti sāpīgi. Но когда я молился, Bet tad, kad es lūdzos, Бог мне показал, что
я не прав. Un Dievs man parādīja, ka man nav Я taisnības. же понимаю, ну да, нельзя этого желать. Я начал понимать, что нельзя. Un es sāku saprast to, ka to nedrīkst novēlēt. И вот так Бог учил меня, чтобы мои отношения изменялись. Un lūk, Dievs mani tā mācīja, lai mana attieksme mainītos. У меня встречается служитель вот такой, понимаете, о, как я рад тебя видеть. Es tur satieku kalpotāju, un viņš tik priecīgs un saka, cik esmu priecīgs tevi redzēt. Говорит, о, надо нам с тобой встретиться, говорит, у тебя есть откровения, мне они типа нужны. Un viņš teica, mums jāsatiekas, un man ir vajadzīgas tavas atklāsmes. Я говорю, ну хорошо, встретимся. Un es viņam saku, nu labi, satiksimies. Я больше его не вижу. Bet tagad es viņu vairs neredzu. Я думаю, почему-то так. Un es domāju, kāpēc Если tas ты tā? так хочешь со мной встретиться, говоришь, Un ja tu gribi ar mani satikties, почему tu saki. нету этого шага, который вперед идет? Un kāpēc nav šis solis pirmais? И я ты начал подозревать, Un tad man radās aizdomas, что и служителя такие же самые. kad paši kalpotāji arī mēdz Я tādu не говорю, что pašu. все, я Es не nesaku, говорю, ka visi. как и христиане не все такие, да, Tāpat kā понятно. visi kristieši nav vienādi, tāpat arī visi Но я kalpotāji. увидел довольно значительную часть. Bet es redzēju tādu nozīmīgu daļu. Они тебе улыбаются, Viņi tev smaida, они уже привыкли. viņi tam jau ir pieraduši. Они же улыбаются, понимаете? Viņi smaida tevi ieraugot. Вот. Я как раз думаю, боже, только я такой хмурый такой, что, понимаете, они все такие радостные, довольные. Un es tā domāju, kāpēc es esmu tāds, ne tāds kā viņi, bet viņi visi tādi priecīgi un apmierināti. Вот. И потом один из них попался мне в разговоре. Un viens man tā, sanāca saruna ar viņu. Бог мне открыл, что он врет. Un Dievs man atvēra, ka viņš melo. Я ему так прямо и сказал, что ты врешь людям, говорю. Un es viņam arī tieši tā acīs pateicu, kāpēc tu melo cilvēkiem. Меня как-то пока так огорчил такой ответ его. Un mani abēdināja tā viņa atbilde. А ты что, этого не делаешь? Un viņš man saka, vai tu to nedari? Ну ладно, я всякое ожидал, я даже такое даже не подумал. Es visu varēju sagaidīt, bet tādu es pat nevarēju iedomāties. И я ему сказал, то, что я знаю, Un es viņam teicu, to, ko es zinu, я этого не делаю. es to nedaru. Но я не говорю, что я этого не делаю. Bet es to nesaku, ka es to nedaru. Потому что здесь много чего я не знаю, не понимаю. Ir ļoti daudz, ko es nezinu un nesaprotu. Я заподумал, какое же может быть единство, скажите. Un tad es nodomāju, kāda tā vispār var būt vienotība. Бывает звонит, когда им что-то надо от меня. Viņi zvana tad, kad viņam kaut kas ir vajadzīgs no manis. Понимаете? Я теперь решил не делать, не помогать. Un tagad es nolēmu tā, neko nepalīdzēt. Я не вижу вот этой христианской любви. Jo es neredzu šo kristiešu mīlestību. Понимаете? Ведь Бог нас призывает к тому, что не нас используют, Mīlestība piesauc pie tā, nevis mūs izmanto, этот человек будет ради нас использовать себя. bet šis cilvēks mūsu pēc izmantos sevi. Мы, имея эту любовь, Un ja mums ir šī mīlestība, мы используем себя для другого. mēs lietojam sevi priekš citiem. А не получится, если я не даю себя, я не использую себя для другого. Un nekas nesanāks, ja es sevi nelietošu priekš citiem. А не хочется же такого человеку. Bet dažreiz negribas to darīt cilvēkam. А я говорю, а что такое Божья любовь? Un es saku, kur te ir tā Dieva mīlestība? Иисус использовал себя за нас. Jēzus sevi lietoja par mums, Ученики себя использовали тоже за нас. un mācekļi izmantoja sevi arī priekš Это mums. любовь Христа. Un lūk, tā ir Kristus mīlestība. Если человек говорит, я люблю, Ja cilvēks saka, es mīlu, я сразу скажу, значит, ты в страданиях. un es uzreiz pateikšu, tu esi ciešanās. Самое тяжелое бывает, Visgrūtākais mēdz būt, когда ты хочешь помочь, и ты не можешь. ka tu gribi palīdzēt, bet tu nevari. То твое сердце, которое любит, Un tava sirds, kas mīl, оно переживает viņa pārdzīvo за того человека, которому не может помочь. par to cilvēku, kuram tu vari palīdzēt. Невозможно иметь любовь и не переживать. Tad nav iespējams, ja tevī ir mīlestība un tu nepārdzīvo. Потому ты готов Tāpēc tu esi gatavs терпеть сам, ciest, чтобы
другому помочь. lai otram cilvēkam palīdzētu. Она такая любовь. Viņa mīlestība ir tāda. Прежде всего ты ищешь, что ты отдашь, Jo vispirms tu meklē, ko tu atdosi, а не то, что ты с этого получишь. bet nevis tā, ko tu no tā dabūsi. Даром получил, даром отдаешь. Tātad pavelti dabūji, pavelti tu arī atdod. Потому ты ищешь отдать и не думаешь об отдаче. Tātad tu domā par to, lai atdotu, un tu nemeklē to, lai tev atdod. Конечно, мне могут сказать, в Писании сказано, кто сеет, тот и жнет. Un rakstos ir teikts, tas, kas sēs, tas arī pļaus. Хорошо, я задам вам простой вопрос. Вы переживали тогда любовь в вашем сердце? Es jums uzdošu vienkārši jautājumu. Jūs pārdzīvojat Dievu mīlestību Когда savā sirdī? Христова любовь начинает тобой двигать, ты не думаешь о себе. Tad, kad tevī sāk darboties Kristus mīlestība, tu nedomā par Ты sevi. просто готов помочь. Tu vienkārši esi gatavs palīdzēt. А потом ты вспоминаешь, там, вот эту заповедь Божию. Un pēc tam tikai tu atceries šo Dieva balsi. Конечно, если ты сделал добро, тебе воздастся за добро, это понятно. Nu, protams, ka tu esi izdarījis labu, tev tas labums būs atdarīts Но atpakaļ. когда Господь начинает тобой двигать, Bet tad, kad tevī sāk vest kungs, ты готов отдать все. tu esi gatavs atdot visu. Понимаете? А сам свою жизнь доверяешь Господу. Bet pats savu dzīvi tu uztici kungam. Понимаете? Это любовь. Tā ir И я так mīlestība. подумал, если бы вот так вот, мы бы думали бы друг о друге, Un es tā nodomāju, ja mēs domātu tā viens par otru, вы представьте, как хорошо было. jūs iedomājat, cik tad būtu labi. Я не говорю, чтобы мы не видели бы проблем, да? Es jau nesaku, ka mēs neredzētu šīs problēmas. Но мы были бы в любви, которая говорит, что любовь покрывает много. Un Много что. mēs atrastos tajā mīlestībā, kur ir teikt, ka mīlestība apsedz daudz ko. Она покрывает неправильные поступки людей. Viņa apsedz nepareizo cilvēku И rīcības. так как она покрывает поступки людей, человек не имеет проблем с самими людьми. Un tā kā viņa apsedz cilvēku problēmas, tad cilvēkam nav problēmas. Хорошо, давайте я вам расскажу ситуацию, да? Es jums izstāstīšu situāciju. Ну, вот человек, он сделал плохое. Pieņemsim, cilvēks izdarīja sliktu. Что получается? Его слова атакуют ваш разум. Un viņa vārdi uzbruk jūsu saprātam. И наша природа автоматически хочет ему отвечать тем же Un самым. mūsu cilvēciskā daba automātiski grib atbildēt uz to. А нам надо не отвечать злом на зло, слышите? Bet mums ir vajadzīgs, lai mēs neatbildētu ļaunu uz ļaunu. Значит, нам нужно ответить любовью Христа. Tātad mums ir jāatbild ar Kristus mīlestību. Нам сначала нужно разобраться, кто такое это зло. Un mums pa priekš ir jātiek skaidrībā, kas tas par ļaunumu. Если мы начинаем видеть, что это сатана работал через этого человека, Ja mēs sākam ticēt tam, ka Sātans strādā caur šo cilvēku, мы видим, кто сделал зло. un tad mēs redzam, kas izdarīja šo Но мы ļaunumu. не трогаем человека, через которого это зло произошло. Bet mēs neaiztiekam šo cilvēku, caur kuru atnāca šis ļaunums. А человека становится жалко. Jo cilvēks taču kļūst žēl, Ты хочешь, чтобы Бог ему помог, понимаете? jo tu gribi, lai Dievs viņam palīdz. И чтобы он за свой грех не ответил бы. Un lai viņš neatbildētu par savu И grēku. ты молишься за него, чтобы Бог его простил. Un tu lūdzies par šo cilvēku, lai Dievs viņam piedod. Не так молиться, вот я сейчас прощу, и Бог его накажет. Nevis tā, es tagad viņam piedošu, bet Dievs viņu Если sodīs. вы кого-то любите, разве вы захотите, чтобы Бог его наказывал? Ja jūs kādu mīlat, vai tad jūs gribat, lai Dievs viņu sodītu? Прежде всего начнем с самих себя. Pa priekšu sāksim paši ar Мы же sevi. не хотим, чтобы Бог нас наказывал. Mēs taču negribam, lai Dievs mūs sodītu. А Писание сказано, что желаешь себе, то Bet желаешь. rakstos ir teikts, ko tu novēli sev, novēli otram. Так и желаю ему, понимаете? Tad novēli viņam to. Дьявол всегда придет, он будет делать захочет сделать наши отношения неправильно. Un Sātans vienmēr nāks pie mums, un viņš gribēs mūsu attiecības padarīt par nepareizām. Но если мы не научимся его побеждать, мы будем побежденными. Bet ja mēs neiemācīsimies viņu uzvarēt, tad mēs būsim uzvarēti. Но нам дана победа Христа. Bet mums ir dota Kristus А uzvara. знаете, что это за победа? Jūs zināt, kas tā ir par uzvaru? Первое, это есть его смерть. Pirmais tas ir viņa nāve, С этого все начинается. no tā visa sākas. Потом от его воскресения. Pēc tam viņa augšām celšanos И в его воскресенье в нас открывается его отношения. un viņa augšām celšanā atveras mūsu attiecības. И я рассказал, Господи, как красиво эти люди говорят о тебе. Un tad es nodomāju,
kungs, kā šie cilvēki skaisti māk Я izteikties. так не умею, говорю, Господь. Un es saku, Dievs, es tā nemāku. Такие слова, знаете, такие вот такие. Его там чуть ли не прекрасный, распрекрасный, ну типа такого, понимаете? Ну, знаете, прекрасный, распрекрасный, ну, вот такие слова. Brīnišķīgs. Я говорю, Господи, я не знаю, как такие слова говорить. Un es teicu, kungs, es nezinu, kā tādus vārdus runāt. Что наше обращение к Богу? Kas ir mūsu griešanās pie Dieva? А наше обращение к Богу то, что мы переживаем к Нему. Tas ir tāda mūsu griešanās, ka mēs pārdzīvojam. Я таких переживаний, говорю, не знаю, Господи. Un savādākus pārdzīvojumus es nezinu, kungs. И простой был от Господа ответ. Un tad bija tāds vienkārša atbilde no kunga. Что Господь ждет некрасивых слов, Ka kungs negaida skaistos vārdus, Он ждет переживания нашего сердца. bet viņš gaida mūsu sirds pārdzīvojumu. Если ты сказал Господу, я люблю тебя, Un ja tu teici kungam, es mīlu tevi, а сам не переживаешь сейчас эту любовь, о которой ты говоришь, un pats tu savā sirdī nepārdzīvo to mīlestību, par kuru tu tagad runā, то это слово Бог не слышит. tad šo vārdus Dievs nedzird. Но если ты сказал, Господь, я тебя люблю, и твое сердце переживает вот это слово, которое ты говоришь, Bet ja tu teici, kungs, es tevi mīlu, un tava sirds pārdzīvo šo vārdu, ko tu teici, Бог слышит это слово. Dievs dzird šo vārdu. Без сердца ничто к Богу не доходит. Un nekas cits pie sirds neiet. Поэтому наши отношения должны быть сердечные. Tāpēc mūsu attiecībām ir jābūt sirsnīgām, А сердце духовное. bet sirdī ir jābūt garīgai. Что значит духовное сердце? Ko nozīmē garīga sirds? Любовь Христа духовная, понимаете? Jēzus Kristus mīlestība ir garīga. Она не душевная. Viņa nav И dvēseliska. потому, когда сердце становится духовным, Un tad, kad sirds kļūst garīga, оно начинает любить духовной любовью, un viņa tad sāk mīlēt ar garīgo как mīlestību, Христос. kā Kristus. Понимаете? Поэтому вот Бог хочет вот это нам, Он не то что дать, Он дал нам это. Nevis to, kā viņš grib to, bet viņš jau to mums ir iedēvis. Хорошо, я немного возьму и расскажу вам про обетованную землю. Es jums tagad paņemšu un pastāstīšu mazliet par apsolīto zemi. Когда Израиль был в плену, Tad, kad Izraēlis bija gūstā, уже было сказано Аврааму до плена Израиля, Аврааму было сказано, un pirms tam, kad viņi bija gūstā, Ābrahamam bija jau teikts, что Бог отдаст определенную землю. ka Dievs viņiem dos zināmu zemi. И потом сказал он, что Он отдаст землю, где течет молоко и мед. Un teica viņš, es jums došu zemi, kur tek piens un medus. Он не сказал, что вы придете, и потом будет течь молоко и мед. Viņš neteica, kad jūs atnāksiet un pēc tam tas būs tas Он piens un сказал, medus. вы войдете туда, не надо, вы войдете туда, где течет молоко и мед. Bet viņš teica, jūs ieiesiet tur, kur tek piens un medus, Он сказал, там уже все приготовлено. jo tur jums ir viss sagatavots. Заметьте, эту землю отдал Бог им. Ievērojiet, šo zemi viņiem atdeva Dievs. Он не сказал, идите попробуйте завоевать его. Viņš neteica viņam, mēģiniet to iekarot. Он сказал, идите, возьмите эту землю. Viņš teica viņam, ejiet un ņemiet А šo эта земля zemi, ваша. jo šī zeme pieder jums, Молоко и мед ваши. un arī piens un medus ir jūsu, Их дома ваши. un viņu mājas ir jūsu. И вы как знаете, когда Израиль вошел, там все было. Un, redzat, kad Izraēlis tur iegāja, tur viss bija. Бог защищал Израиль, и они побеждали. Tad Dievs aizsargāja Izraēli, un viņi arī uzvarēja. Когда они побеждали? Kad viņi uzvarēja? Когда они шли с Господом. Tad, kad viņi gāja kopā ar kungu. Но если у них были проблемы с Господом, они проигрывали. Tad, kad viņiem bija problēmas ar kungu, viņi zaudēja. А вы знаете, что такое есть новая земля, то есть, вернее, это обетованная земля в Новом Завете? Jūs zināt, kas ir jaunā zeme un apsolītā zeme jaunajā Это zemē? Иисус Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Эта земля была прообразом Иисуса Христа. Šī zeme bija kā attēls par Jēzu Kristu. Это значит, что Иисус Христос все приготовил, молоко и мед. Tātad tas nozīmē to, ka Jēzus Kristus visu bija sagatavojis gan medu, gan pienu. Все для жизни и благочестия.
Un viss, Жизнь не будет чистая. visa dzīve ir tīra, attīrīta. Все есть. Viss ir. Понимаете? Еще Исаия говорил, ранами его мы исцелились. Un vēl Jesaja teica, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Он взял говорит, наши немощи, понес болезнь. Viņš Он paņēma забрал. visus mūsu Un zabral. slimības. Между прочим, самое, когда говоришь про болезни, меньше всего чувствуется вера. Un visvairāk, tad, kad runā par slimībām, vismazāk jūtas šī ticība. Понимаете? Но это уже есть. Bet tas jau ir. Что нужно было Израилю, чтобы завоевать землю? Kas bija vajadzīgs Izraēlim, lai iekarotu šo zemi? Верить в Слово Господа Viņiem bija jātic kunga vārdā и исполнять его. un izpildīt У viņu. нас есть Слово Господа. Bet mums ir Нам kunga надо vārds. верить в Слово Господа Mums ir jātic kunga vārdam и идти и завоевывать нашу землю. un Понимаете? iet un iekarot savu zemi. Заметьте, Бог отдал им землю, Ievērojiet, kungs viņiem atdeva zemi, но они ее получить не могли, bet viņi viņu dabūt nevarēja, пока не прогнали кого? Своих врагов. kamēr viņi neaizzina savus ienaidniekus. И когда они прогнали своих врагов, они поселились на их место. Un tad, kad viņi padzina savus ienaidniekus, viņi ieņēma viņu vietas. И потом получается, когда мы берем нашу жизнь, да, Tad sanāk tā, tad, kad mēs ņemam savu dzīvi и идем сражаться за нее, un ejam cīnīties она par уже, это сражение уже совершилось. jo šī cīņa jau ir notikusi, Иисус уже совершил. jo Jēzus to jau ir Он izdarījis. дал нам эту победу. Viņš deva mums šo И uzvaru, теперь он говорит, идите и берите. un tagad viņš saka, ejiet un ņemiet. Идите, это ваше. Ejiet, tas ir jūsu. Дьявол не может у вас это забрать, это ваше. Sātans nevar to atņemt no jums, tas ir jūsu. А нам что нужно? Нам нужно поверить. Bet kas mums ir vajadzīgs? Mums ir Нам нужно jānotic. просто в это поверить. Mums vienkārši tam ir jānotic. В Писании сказано в 11 главе Евреям. Rakstos ir teikts 11. nodaļā vēstules ebrejiem. Верою прогоняли полки чужих. Ar ticību aizinām visus svešos. Понимаете? То есть они верою все это победы совершали. Tad ar ticību visas tika izdarītas šīs uzvaras. И потому, во что мы будем верить в нашей жизни, Un kam mēs ticēsim savā dzīvē, это мы сможем победить. un tas arī viss tiks uzvarēts. Понимаете? То есть верою мы приобретем победу. Tātad ar ticību mēs iegūsim uzvaru. Понимаете? Победу за наши семьи, Tātad uzvara par mūsu ģimenēm, победу наших детей, uzvara par mūsu bērniem победу за самих себя, un uzvara par mūsu pašiem победу за наше служение. un uzvara par mūsu kalpošanu. Верою. Ar ticību. Верою мы сможем прогнать дьявола. Ar ticību mēs varam aiziet sātanu. Понимаете? И на это место приходит Иисус. Un tajā vietā atnāk Jēzus. Когда мы прогоняем дьявола, Tad, kad mēs aizdzenam sātanu, на это место приходит Иисус. tajā vietā atnāk Kristus. Когда мы прогоняем болезни, приходит здоровье. Tad, kad mēs aizdzenam slimību, atnāk veselība. Когда мы прогоняем нищету, приходит Tad, kad благословение. mēs aizdzenam nabadzību, atnāk Когда мы svētība. прогоняем плохие отношения, приходит хорошее Kad mēs отношение. aizdzenam sliktās attiecības, atnāk labās attiecības. Человек может сказать, я молюсь, а хорошие отношения не приходят. Cilvēks var teikt, es lūdzos, bet labās attiecības neatnāk. Надо побеждать, Ir jāuzvar надо сражаться. un ir jācīnās. Понимаете, сражаться в вере, что эти отношения есть. Un cīnīties ticībā, ka šīs attiecības jau ir. И когда дьявол приходит, говорит, ты смотри, нету отношений. Un skatieties, ātrāds atnāk un saka, nav А attiecību. ты с верой говоришь, эти отношения есть. Bet tu ar savu ticību saki, šīs attiecības ir. Эти отношения во Христе Иисусе. Un šīs attiecības ir Jēzu Kristu. У меня есть благословенные отношения. Un man ir svētītas attiecības. Ну, человек может сказать, ты врешь. Bet cilvēks var teikt, tu melo. Но разве Божье Слово может врать? Vai tad Dieva vārds var melot? Но об этом написано в Писании. Jo tas ir rakstīts Bībelē. Это то, что сделал Иисус. Tas ir tas, ko ir izdarījis Jēzus. Он есть обетованная земля. Jo viņš ir apsolītā zeme. Мы пользуемся плодами, которые Он для нас приобрел. Mēs izmantojam augļus, tos augļus, ko viņš ir ieguvis mums par mums. Молоко и мед Medus un piens и так далее. un tā tālāk. Веруйте, говорит Господь. Ticiet, saka И tas вы kungs. увидите славу Божию. Вы увидите славу Tad Божию. jūs ieraudzīsiet Dieva godību. Но без веры мы ничего получить не можем. Bet bez ticības mēs neko nevaram dabūt. Поэтому нам необходимо верить.
Tāpēc mums ir nepieciešams Когда ты ticēt. ничего не видишь, Pat tad, kad tu nekā neredzi, ты должен верить. tev ir tik un tā jātic. Я имею в виду, не видишь то, что ты хочешь. Tātad tu neredzi to, ko tu gribi. Ты должен верить в то, что ты хочешь, что у Господа это есть, и Он это дал. Tev ir jātic to, ko tu gribi, ka kungam tas ir. И быть уверен в этом невидимом. Un būt pārliecinātam šajā И neredzamajā. ожидать Un gaidīt, свершения, ka tas notiks понимаете, Иисусом Христом. Jēzu Kristu. Когда мы попросили, Он духовное дал нам. To, kad mēs palūdzām šo garīgo, viņš mums iedeva. Но духовное, оно невидимое. Bet garīgais, tas nav redzams. И это духовное, проходя через нашу веру, Un šis garīgais, ejot caur mūsu ticību, осуществляет наши ожидания. tas piepilda mūsu gaidas. Потом будем веровать. Tāpēc ticēsim. Иисус есть наше обетование. Jēzus ir mūsu apsolījums. Почему я начал с отношений? Kāpēc es sāku ar attiecībām? Если у вас плохие отношения, Ja jums ir sliktas attiecības, не рассчитывайте на твердую веру. jūs nedomājiet, ka jums būs stipra ticība. Как вы думаете, где пребывает вера? Kā jūs domājat, kur nāk ticība? Вера пребывает во свете. Ticība ir gaismā. То есть она пребывает в Иисусе Христе. Tātad viņa ir Jēzu Kristu. Потому, когда мы пребываем в Иисусе Христе, Un tad, kad mēs atrodamies Jēzu Kristu, понимаете, тогда, тогда наша вера переживается. tad mūsu ticība tiek У вас pārdzīvota. бывает такое, что вчера ты мог верить, а сегодня не получается? Jūs bija tāds, ka jūs vakar varējāt ticēt, bet šodien jums jau vairs tā nesanāk. Это почему так получается? Kāpēc tā sanāk? Состояние другое. Jo cits stāvoklis jau. Но вы пробуйте Jūs mēģiniet. вспомнить тот день, когда получалось, Mēģiniet atcerēties to dienu, tad, kad jums sanāca. и в своем сердце пережить то, что вы тогда пережили. Un tad savā sirdī pārdzīvot to, Понятно? ko jūs tad pārdzīvojāt. И тогда ваша вера будет опять функционировать. Un tad jūsu ticība atkal funkcionē. Потому что вы не сможете пребывать в постоянной вере, если вы не будете переживать. Jo jūs nevarat būt pastāvīgā ticībā. Вот, допустим, примерно так. Ты что-то ждешь от Бога, Pieņemsim, tu kaut ko gaidi no Dieva, но ты этого не видишь. bet tu to neredzi. Приходит искушение. Un nāk kārdināšanās. Ты как пройти эти искушения? Un kā tikt pāri šim kārdinājumam? Ты сражаешься с этими искушениями тем, во что ты веришь. Un tu cīnies ar šiem kārdinājumiem, kuriem tu tici. И когда ты веришь в то, что Господь совершил то, что тебе надо, Un ja tu tici tam, ko Dievs ir izdarījis, to, kas tev ir vajadzīgs, ты в этой вере сражаешься с его нападениями, понимаете? un tad tu ar šo ticību cīnies uz šiem uzbrukumiem. Ты говоришь это слово и веришь в это слово, ты Tu говоришь это runā слово ar и šo веришь в vārdu это un слово. tici Понимаете? šim vārdam. Вот так побеждаешь. Un lūk, tā tu arī uzvari. Есть вера, когда ты вслух говоришь, переживаешь. Ir ticība tad, kad tu skaļi to izrunā un А есть, pārdzīvo. когда ты вслух не говоришь, тоже Bet ir переживаешь. tad, kad tu nerunā to, bet tu to pārdzīvo. Но я заметил, когда ты говоришь вслух, тяжелее верить. Un ir grūtāk ticēt tad, kad tu to Наверное, потому izrunā, что уши появляются. jo Понимаете? ausis dzird. Вот. А там ты сердцем переживаешь. Bet tur jau savā sirdī pārdzīvo. Потому что даже любое служение, чтобы делать, будет обязательно на платье дьявола. Un vienalga, kādu kalpošanu nedarītu, tik un tā būs sātana uzbrukumi. Я вообще не знал, что я буду говорить. Es vispār nezināju, ko es Не, teikšu. я мог там взять тему какую-нибудь, знаете. Jā, protams, es varēju paņemt kaut kādu tēmu, Но я Богу сказал, Бог мой, ну я возьму тему. un es teicu, Dievs mans, nu labi, es paņemšu А šo если это не tēmu. то, что надо? Bet ja tas nav tas, kas ir Я ему vajadzīgs, сказал, дай мне, что говорит. un es viņam teicu, dod man, ko teikt И viņiem. он мне сказал, что он даст мне что сказать. Un viņš teica, ka viņš dos man, ko Потому teikt. что я здесь был, он раз мне показал о свете. И я начал Un искать. viņš man parādīja par gaisu, un es sāku to meklēt. Почему я так поступаю? Kāpēc es tā rīkojos? Потому что я верю в того, кому я служу. Jo es ticu tam, kam es kalpoju. Я же на протяжении 10 лет, понимаете? Un tas notiek 10 gadu garumā. Я видел, как он дает говорить то, чего ты не знаешь. Un es redzēju arī to, ka viņš tev dod runāt to, ko tu nezini.
Я привык к этому. Un es esmu tam pieradis. Понимаете? Но я в это верю. Un es tam ticu. Понимаете? Я даже не знаю, как готовиться по-настоящему. Es pat nezinu, kā pa īstam tur gatavoties. Моя подготовка идет до того времени, пока я не начну проповедовать. Mana sagatavošanās iet līdz tam laikam, kamēr es nesāku sludināt. Потому что вот это, когда начинаю говорить, это то, получается, что ты сделал за это время. Un tad, kad es sāku runāt, tad sanāk tas, ko tu esi izdarījis līdz šim laikam. Оно проявляется в проповеди. Un lūk, rodas prediķis. Понимаете? Я хочу Божье Слово. Es gribu Dieva vārdu. Я не хочу правильное слово. Es negribu pareizos vārdus, Это я понимаю. Но я kurus хочу es Божье Слово. saprotu. Чтобы люди ушли бы отсюда, Es gribu, lai cilvēki, kad aizies no они šejienes, сказали, мы что-то получили. kad viņi ir kaut ko dabūjuši. Давайте. Потом это слово будет работать. Un pēc tam šis vārds strādās, Потому что оно Божье. jo tas ir Dieva vārds. А мне надо верить. Bet man ir jātic. Я не говорю, чтобы вы так поступали. Es jau nesaku, lai jūs tā Но rīkotos, каждый по-разному jo готовится. katram viss notiek savādāk. Я просто рассказал про веру. Es vienkārši tagad jums pastāstīju par ticību. Понимаете, чтобы доехать, мне опять же нужна вера. Lai aizbrauktu kaut kur, man atkal ir vajadzīga ticība. Даже доехать до сюда, мне недалеко ехать. Pat atbraucot uz šejieni, man jau nav tālu jābrauc, bet tik un tā. Но я все равно применяю веру. Es tik un tā pielietoju ticību, Потому что мне надо доехать. jo man ir jāizbrauc. Видите, чем больше мы ее применяем, тем больше мы ей живем. Tātad, jo vairāk mēs viņu lietojam, jo vairāk mēs ar viņu dzīvojam. И чтобы не забывать ее, Un lai mēs to neaizmirstu, я стараюсь с Богом разговаривать постоянно. un tāpēc es arī cenšos ar Dievu runāt pastāvīgi. Иметь с Ним постоянное общение. Un man ar viņu ir pastāvīga saistība, Чтобы не забывать. lai neaizmirstu. Вы понимаете, что я говорю? Jūs saprotat, par ko es Потому что вы runāju? забываете. Я знаю, я сам так. Lai Раньше у меня было. neaizmirstu. Понимаете? Лома я тоже говорю, всегда. Да. Все время. Потому что, когда мы потом приходим вот в это состояние, да, Tad, kad mēs pēc tam atnākam šī stāvoklī, ты то в себе благодаришь Бога, то просто говоришь. Да. tu vienkārši pateicies Dievam, vienkārši tu par to runā. То есть ты в этом пребываешь. Да. Jo tu esi tajā visu laiku iekšā. Ты в любой момент можешь проверить свою веру. Un jebkurā brīdī tu vari pārbaudīt savu ticību. Как проверяешь веру? Kā tu pārbaudīsi Ты ticību? вспоминаешь ситуацию, за которой ты борешься. Tu atceries to situāciju, par kuru tu cīnies. Но ты видишь не ту ситуацию, которую видит человек. Tu redzi to situāciju, kur redz cilvēki. Но ты видишь ситуацию, в которую ты веришь. Bet tu redzi to situāciju, kurai tu tici. Ты все сразу раз переживаешь. Un lūk, uzreiz tu visu to pārdzīvo. Ты можешь двигаться дальше. Un tu vari iet uz И priekšu. это постоянно. Un tas ir pastāvīgi. Проверяйте, понимаете, свою веру. Pārbaudiet savu Живите ticību. верой. Un dzīvojiet ar ticību. Что когда нужно будет ее неожиданно применить, Un kad būs tur negaidot, viņu būs jāpielieto. вы были бы в вере. Lai jūs būtu ticībā. Ну и второе, научиться из тяжелого состояния, из тяжелого выходить. Вот. Un otrs, iemācīties no grūtās situācijas iziet. Бывает, приходит тяжелая ситуация, целое состояние, и ты не знаешь из нее выйти. Un mēs būtu, ka ir grūta situācija. Tas nenozīmē, ka no tās nevar iziet. И ты вроде хочешь быть получше к Богу. Un tu gribi būt, Получше к Богу. tu gribi būt tuvāk pie Dieva, И не получается. bet tev nesanāk. Понимаете? Тут есть определенное сражение. Un te ir tāda noteikta dzīņa. Я начинаю переживать веру. Un es sāku to pārdzīvot ticībā. Понимаете? И когда я в сердце начинаю переживать веру, Un tad, kad es savā sirdī sāku pārdzīvot ticību, моя внутренность начинает укрепляться. tad mana iekšiene sāk stiprināties. Где-то начинаю внутри прославлять его. Kaut kur iekšiene sāku viņu slavēt, Но я заметил, пока ты это не переживешь в сердце, ничего не работает. bet es esmu ievēris to, kamēr tu to visu nepārdzīvoti savā sirdī, nekas Он nesanāk. только пережил. Слава Иисус. Пережил. Два слова. Слава. Это что одно. Иисус пережил. Ka tikko tu pārdzīvo tikai divus vārdus, slava tev Jēzu, Или просто Иисус. vai vienkārši Jēzu. А вот это уже свободный.
Un tu jau esi brīvs. Когда ты переживаешь слово, вот допустим, это слово Иисус, да? Kad tu pārdzīvo šo vārdu Jēzus, Ты переживаешь значение этого имени. tu pārdzīvo šī vārda nozīmi. Оно получается, когда ты переживаешь, ты в этот момент ты видишь, кто он такой. Un tajā brīdī, kad tu to pārdzīvo, tad tu redzi, kas viņš tāds ir. А ты вроде пережил одно слово. Bet tu it kā esi pārdzīvojis tikai vienu Вот vārdu. ты стал свободным. Bet tu esi kļuvis И brīvs. ты можешь сидеть, вот сидел такой, вот такой. Bet tu tāds sēdēji tur sadrūmis. И тут раз уже петь хочется. Bet tev uzreiz tev gribas dziedāt. Моментально, понимаете? Tas ir momentāli. Потом пусть Бог благословит, Tāpēc, lai Dievs jūs svētī, чтобы Его Дух научил бы вас. lai viņa gars jūs iemāca. Научил бы вас, чтобы вы могли бы освобождаться Lai viņš jūs iemāca, lai jūs mācētu и atbrīvoties помочь освобождаться другим. un palīdzēt atbrīvoties arī citiem. Мне позвонил один человек, смотрю, у него проблема. Man te pazvanīja viens cilvēks un viņam problēma. И вы понимаете, он говоря со мной, рассказывает о проблемах. Un viņš runā par šo problēmu. Я уже увидел, он с самого начала уже неправильно поступает уже. Un es redzu pats no paša sākuma, ka viņš nepareizi Я rīkojās. остановил его, я ему сказал, нет, это неправильно. Un es viņu apstādināju un teicu, tas nav pareizi. Нельзя злом отвечать на зло. Nevar ļaunu atbildēt ar ļaunu. И мы поговорили с человеком. Un mēs aprunājāmies ar cilvēku. Потом помолились, Un pēc tam palūdzāmies. и к человеку пришла радость. Un cilvēkam atnāca prieks. Понимаете? Вот, когда мы умеем работать над собой, Nu, lūk, ja mēs mākam strādāt ar sevi, тогда мы можем помочь и другому. tad arī mēs varam palīdzēt citiem. Я знаю людей, которые над собой не работают, Es zinu cilvēkus, kas nestrādā ar sevi, но они быстрее помочь другому. bet viņi ātrāk palīdzēs Ты otram. не можешь другому помочь тем, что у тебя нету. Bet lieta ir tāda, ka tu nevari palīdzēt otram ar to, kas tev nav. Если нету хлеба, как ты дашь другому хлеб? Ja tev nav maizes, kā tu iedosi viņam otram to Значит, maizi? этот хлеб должен быть. Jo šai maizei ir jābūt. Бог хочет нас такими сделать, Un Dievs mums grib izdarīt par tādiem, чтобы мы умели бы освобождаться lai mēs mācētu atbrīvoties и помогать другим выходить из тяжелых ситуаций. un palīdzēt citiem cilvēkiem iziet no grūtā stāvokļa. Я говорю о тех состояниях, где молитва просто не помогает. Es ne tagad nerunāju par to Нет, stāvokli. именно об этом я говорю, где молитва не помогает. Tieši par to, kur nepalīdz lūkšana. Тут нужно изменение. Tur ir vajadzīga izmaiņa. Это наш внутренний характер, Tas ir mūsu iekšējais raksturs наши внутренние отношения. un mūsu iekšējās attieksmes. Их ты не выгонишь, понимаете? Viņus tā nevar izdarīt, Они решились на кресте. jo viņi tika atrisināti krustā. И вот эта смерть, понимаете, Христа, она должна работать. Un lūk, šī Kristus nāvei ir jāstrādā. Ведь Иисус сказал, если вы не взяли креста и следуете за мной, Un Jēzus taču teica, ja jūs neņemsiet savu krustu un nesekosiet, вы недостойны меня. tad jūs manis neesat vērti. Это значит, человек не может идти, Tas nozīmē to, ka cilvēks nevar iet, если крест Христов в нем внутри не работает. ja Jēzus krusts viņa iekšienē nestrādā. А он должен у нас работать. Bet viņam ir jāstrādā mūsos. Работает крест, работает жизнь. Tātad, ja strādā krusts, tad strādā arī dzīve. Но там, видите, это же два слова вроде, да? Redzat, it kā tur tikai ir divi vārdi. А время, сколько это будет длиться, какое-то определенное обновление. Bet Да? laiks, cik ilgi tas ieņems, tas būs diezgan. Мы не знаем этого. Jo mēs to nezinām šo laiku. Но когда мы научаемся уже сражаться за это, Bet tad, kad mēs iemācāmies cīnīties уже par to, становится легче. jo kļūst labāk, Мы хоть Духу Святому не препятствуем тогда. tad mēs vismaz netraucējam svētajam garam strādāt. Понимаете? И когда вот мы научимся так, мы сможем соединяться. Un tad, kad mēs iemācīsimies tā, tad mēs varēsim Это savienoties. не эмоциональное. Tas nav emocionālais, Это сердечное. tas ir no sirds. Понимаете? Знаете, когда-то здесь есть люди, которые эти ситуации знают, да? Когда я в Аллы перестал ездить,
Teikt, cilvēki zina to situācию. Tad, kad es pārstāju braukt uz Aloju, потом я перестал ездить в Limbažu. un pēc tam es pārstāju braukt uz Limbažiem. И я Господу спросил Господа, Un es kungam jautāju, что мне делать. ko man darīt. И он сказал, жди, Un viņš teica, gaidi, они тебя позовут. viņi tevi pasauks. Вот я ждал. И потом сестра Ляля пришла на служение и позвала в Limbažu. Когда мы доверяем Господу, Un tad, kad mēs uzticamies Dievam, Он не оставит нас. viņš mūs nepametīs. И Он совершит свою работу. Un viņš izdarīs savu darbu. Потому что за это время я сам изменился. Jo pa to laiku es jau pats biju izmainījies. И другие люди изменились. Un arī citi cilvēki izmainījās. И может его встретить, может быть, другие. Un tad, kad mēs satikāmies, mēs jau bijām citādi. Bог работал. Jo Dievs strādāja. Поэтому будьте благословенны. Tāpēc esiet svētīgi. И не верьте дьяволу, Un neticiet Sātanam, а верьте Господу. bet ticiet kungam. Вы не верьте своим глазам, Un arī neticiet savām acīm, а верьте Слову Божьему. bet ticiet Dieva vārdam. Тяжело, да? Но это не вера. Bet tā ir ticība. Дьявол бывает так атаковывает, Dažreiz Sātans tā uzbrūk, что хочется встать на сторону Бога и стать судьей, понимаете? Вот, но ты понимаешь, так нельзя. bet tu to saproti, ka tā tu nedrīksti darīt. И начинаешь становиться на сторону Бога. Un tu sāci nostāties Dieva pusē. И потом все внутри успокаивается, Un tad visa tava iekšiene nomierinās, и ты можешь двигаться дальше. un tu vari iet tālāk. Поэтому будьте благословенны. Tāpēc esiet svētīgi. Если у вас появилась проблема внутри Ja jums ir radusies kāda problēma jūsu iekšienē против другого человека, pret citiem cilvēkiem, если вы видите этого человека, un ja jūs redzat šo cilvēku, так что хотите, я вам так посчитаю. Это есть Иаков. Иаков 5 глава, tas ir Jēkabs 5. nodaļa, 16 стих. 16. pants. Признавайте друг перед другом в проступках и молите друг за друга. Atzīstieties viens otru priekšā un lūdzieties par viens otru, Чтобы исцелиться, lai dziedinātos. признавайтесь. Понимаете? Неприятно бывает просить прощения. Nepatīkami lūgt piedošanu. Я об этом раз подумал. Un es reiz par to Мне padomāju, пришла простая мысль. un man ienāca vienkārša doma. Тебе труднее должно быть делать это, Tev ir jābūt grūtāk darīt to, чем просить прощения. nevis lūgt piedošanu. Я задумался. Un es aizdomāju, Ну да, когда делаем глупости, нам почему-то не трудно, понимаете? un jā, kad mēs darām šīs muļķības, tad mums gan nav grūti. А сделать добро трудно. Bet izdarīt kaut ko labu mums ir grūti. Ну, как-то так. Просто я думаю так. Vienkārši es domāju tā, Если здесь есть люди, ja te ir cilvēki, и между вами были разногласия, un jūs bija kaut kādas domstarpības, и вы не попросили друг у друга прощения, un jūs nepalūdzāt viens otram piedošanu, разрушите корень вашего греха, un izjauciet šo grēka sakni, чтобы этот грех не возобновился, понимаете? lai šis grēks atkal neatjaunotos, Искорените его, nocērties viņu, чтобы мы могли воссоединяться. lai jūs varētu savienoties. Знаете, я раз подумал, если бы несколько человек соединились, Un vienreiz man ienāca tāda doma, ja nedaudz cilvēku savienotos на них сводит Святой Дух, un uz viņiem nolaistos svētais gars, что же может происходить тогда? kas tad varētu notikt? Вы помните, да? Jūs atceraties? Это было просто открывали сердца людей. Tas bija ļoti vienkārši. Cilvēku sirdis vienkārši atvērās. Дух Святой сходил, люди стоять не могли, вы понимаете? Un svētais gars nonāca, un cilvēki nevarēja nostāvēt uz kājām. Переводчик не мог переводить, потому что он плакал Jo от сожжения Святого Духа. tas tūkotais nevarēja tūkot, jo viņš raudāja. Некоторые решили проверить меня, понимаете? Un daži nolēma pārbaudīt mani. Я там молился, люди падали, Un es tā lūdzos, bet cilvēki krita zemē. и он решил проверить. Un viens cilvēks tur nolēma mani А pārbaudīt. я и знать не знал, понимаете?
Bet es to nezināju. Я просто молился Es vienkārši lūdzos и коснулся этого человека. un pieskāros šim Он cilvēkam. как стоял вот такой, понимаешь? И так, Un kā viņš stāvēja, так и viņš упал. taisni nokritā, kā baļķis. Потом перестал он меня испытывать. Они Pēc tam viņš pārstāja to. не верили, что это Дух Святой служит. Jo viņi neticēja, ka tas Они ir думали, svētais gars. они думали, что люди притворяются. Viņi domāja, ka cilvēki ķēlo. И я понимаю, что я спрашивал Бога, что нам мешает. Un tad es jautāju Dievam, kas mums traucē. Тогда люди только начали служение, еще вот это детская радость, что ли, была. Tad bija tikai sākums kalpošanai. Un tas bērnišķīgais prieks bija cilvēkos. А потом пришли трудности. Bet pēc tam atnāca grūtības. Трудности или испытания, понимаете? Grūtības pārbaudījumiem. И вот это началось, понимаете? Un tad viss sākās. Вот. Но мы другие. Bet mēs esam citādi. Мы стали взрослее. Mēs esam kļuvuši Мы pieaugušāki. что-то понимаем о Господе. Un tagad mēs kaut ko jau saprotam Dievā. Понимаете? Вот. И я думаю, сейчас может быть больше. Es domāju, ka tagad varētu būt vēl vairāk Сейчас может быть сильнее. un stiprāk. Поэтому не будем носить в себе проблемы, Tāpēc nenesīsim sevī iekšā problēmas, а дадим Господу освободить нас от bet проблем. dosim kungam, lai viņš mūs atbrīvo no šīm problēmām. Особенно проблему взаимопонимания. Tieši problēmas, kas ir savstarpējā saistībā. Никогда не старайтесь другого заставить, чтобы он делал то, что вы хотите. Un nekad necentieties otram cilvēkam piespiest to, ko jūs gribat. Мы на стороне Бога. Jo mēs esam Dieva pusē. Мы призываем, Mēs piesaucam мы просим un lūdzam и даем выбор. un dodam И izvēli. мы должны принять, какой бы ни был ответ. Un mums ir jāpieņem vienalga, kāda izvēle tā nebūtu. А то мы даем выбор, Bet savādāk mēs dodam šo izvēli, но мы недовольны, когда они делают то, что мы хотим. bet viņi ir neapmierināti, tad, kad viņi dara to, ko viņi negrib. Но мы должны продолжать их любить. Bet mums ir jāturpina viņus Это не mīlēt. должно нас разделить. Un tam nav jāsadala mūsu starpā. Тяжело, а никто не говорит, что будет легко. Tas ir grūti. Neviens jau neteica, ka būs viegli. Поэтому будьте благословенны. Tāpēc esiet svētīgi. Если вы хотите, чтобы Дух Святой владел вами, Ja jūs gribat, lai svētais gars vada jūs, доверьтесь Ему. uzticieties viņam. Забудьте про себя, Aizmirstiet paši par sevi, но помните Его. bet atcerieties viņu. Забудьте про себя во всех ваших обстоятельствах. Aizmirstiet par sevi visās savās И attieksmēs во всех этих обстоятельствах un доверьтесь visos Ему. apstākļos. Что я говорю? Что я говорю? Ko es runāju? Я говорю то, что нам нужно доверить Ему все, что связано с нами. Es runāju to, ka mums ir jāuztic viss tas, kas ir saistīts ar mums. Если не получается, Ja nesanāk, нам лучше так просить у Бога, un tas mums ir jādod Dievam, чтобы Он дал вам эту благодать, lai viņš mums dotu savu labvēlību, чтобы она снабдила бы вас lai tas sasaista mūs, тем, что для вас нужно. tas, kas ir priekš mums vajadzīgs. Забудьте о себе, Aizmirsties par sevi, как сила. kā spēks, Забудьте о себе, как помощь. un aizmirsties par sevi kā palīdzība, Забудьте о себе, как умный человек. un aizmirstiet par sevi kā gudrs cilvēks, Забудьте о себе, как сила. Вот. un aizmirstiet par sevi kā Потому spēks, что это все имеет значение сила. jo tas viss ir nozīmē. И пусть вашей силой будет Иисус Христос. Bet lai jūsu spēks ir Jēzus Kristus. Хорошо, мы продолжим. Да?